Enkosi. Semkhosini wamagana bekunene 2026 lapha kuthe kakhulu sibona Litsango ujabule kakhulu sawubona phezu komkhono. Phezu komkhono bayethu phakathi sesikhona babe. Njeke kumemeta kwelicilo kolikhala lithi yesifana. Satha siyaphoseka nemgobo yethu sithe khona. Sesethulile. Uma ke bana kwabani wena? Ngilandondo make Msibi ngisuka le emacetsheni kumbana Nkosi Mshengu Nkosi. Nemambala. Akushiyele ngemkhosi obugana ukuthi uqashulwa yini wena ngalethi kaslet. Ngemkhosi obugana ngicatshula kuvundiswa Litsango lolunye loselukhulile leselumkantshukomo. Lungivundise ukuthi bufati yini. Bese ngicatshula ukuthi ingonyama yasise iphukile ukuthi hayi asingamani sizakwe kuphela. Asimane senemabhizinisi kulo mkhosi lo. Kwase kuba khona iSwazi Secret. Leya imfihlo yamaswati. Imfihlo yamaswati ke ithi asese sakhe bobhotela. Angathi ke noma bayangisita yimini lengisholo ukuthi manje ngikhanya khanya. But ulembaka Swazi Secret wakhiwa ngiyo indlovu yemhlaba yathi asilethe ingano silethe emaganu kwakhiwa bojamu kuphile amaswati thuthuka umnotho olivela kangwane. Mambala siyabonga ingonyama yemthotho esathu ihlanganisa iminyaka lengamashumi lamane 40 years sesitalweni. Ungaphawula uthini wena kulo 40 years ngebuhle lobubonile ungiphezulu komkhono umkhosi omaganu uya ngokushintsha shintsha ungaphawula uthini njengalo nga 40 years? Kusangonyama yemaswati akubayi ngenhlakanipho yakho boja kuye ngamveli incandi lo akubeke esihlalweni siyakhala lesile silo sikhulu sithi singamaswati lunelelo luthe una phakathi Nkosi Ndlovu yemhlaba akube kuhle bonkosi sijabula nje kuphathwa abantu labasicabangelako ukuthi sibophezulu komkhono asiphumule la sibe emaganini sesabane holiday siyadanasa nje sibobabe emakhaya hey siyabonga kakhulu lama rights leni sinike wona abantu abadala sithi siyasalute. Oh, rain your majesty. Kuthiwa lapha bophezulu komkhono bafike bathiphathe kabi labanye bese sebahamba bathi mina phela kuliqiniso kanganani lokuthi khona labantu phatha kabi noma nje kungemanga? Cha angeke ngibaphikele bophezulu komkhono kodwa akubi coincidence Nkosi. Lapha nje uyahlela ukuthi hey yeBenedict bengikuthanda safunze high school ngiyebuhleni ndaba sengiyakubona lapha akusiko ukuthi bayatumana labantu cha phezulu komkhono akubi kanjalo singawona umkhosi webugana ubonkosi sithi kwentiwa tika lapha nje usuku uhlele kahle ngizomveni yakho ngoba into icala enhloko bese seyidistributor yonke iya mental iya physical bese iba psychological bese kwenteka lo lokwenteka but nje sinesite kuyo kwandaka njengokuva ukuthi asibita sibomake bophezulu komkhono sithi nje siyamsekela kwandaka ngayo yonke indlela bonkosi. Asuyale bobabe labasemakhaya batshele bathiphathe kahle enze nibuye. Hey mina ngingayala ekhaya la ngishiye khona ngoba strobo ngidasikhalisa la ngibuyela ngithi nje babe Msibi lapho khona ekhaya phathe kahle abantu ababi ngimpuphi khona wele Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.